Po slovo Bojana Kovača, menadžera lokalne akcijnej grupy Šerco Bački za Skuli, cilj takých združenja, ktorých je 22 u Srbiji, to unapredzovanje kvaliteta života šitskih hraždanoh. Oni spadaju do združenja hraždanoh, ktorí majú predstavníkov privatného sektoru i javnih institucijoh. Sam projekt zadoman je tak, že bi še na jednom mjestu našli produkti malih produkovateljev za skupštini Kula i Verdlazi, že bi bili dostupni lokalnom žiteljstvu. Odaske ljudnji šitski toti produkti budu postavljeni na online platformu, ta budu dostupni šitskim zainteresovanim kupcom. Lák Šerco Bački ešte 2019 roku vyrobil strategiju ruralnog rozvoju, po ktorej po 2023 rok má vytvoriť 15 značných projekty potrebovky mladým i ženom u poljoprivredi, podnimateljstvu i podobnim. Jedna z takih i podnimateljka z Kerestura Marija Đurić, ktorá produkuje ručno proveni produkti z ovocoh i željenjavi, a teraz u sotrudnictve s Keresturskim manastirom preširuje produkciju na liniju organske i kvašene željenjavi. Htjela bih povolati šitskih zainteresovanih produkovateljov organske željenjavi z naših dvoch opštinoh, najnamše pridruža, bo máme sigurni plasman prek tej predavalnji. U predavalnji za teraz jest vece jak 150 rižni produkti od prek 30 malih produkovateljov, ta tu možno jest produkti za spelti, fruškogorskого medu, mađuni, soki, sirupi, likeri, kolači, kozmetiku, ručni roboti i tak dalje.